nkanjye harimo noza nka school fees nari mfite yo mu Bwongereza nayihagaritse kubera inzoga, ntago nayihagaritse kubera yuko nta document zanjye zituzuye kubera ikintu cyose nari ngifite. Uyu numwe mu bagizweho ingaruka n'ibiyobyabwenge wemeza ko muri rusange wabaye imbata yabyo hari amahirwe menshi atakaza mu buzima. Hari amahirwe yo kutagira ibyishimo n'umunezero umuntu asanga mu muryango aba yaravutsemo cyangwa se muri societe burimo. Hari uburyo kwira gutakaza umwanya uri mu bitaro, utakaza amafaranga, umubiri ubabara, ngo umwanya munini y'ubutakaza mu nzoga ntabwo bawumye gukora ibindi. Jean Bosco Nzeyimana, umuforomo mu ishami ryita by'umwihariko kubagizweho ingaruka n'ibiyobyabwenge mu bitaro bya Caraes Ndera, asobanura ko izi ngaruka ziterwa n'uko ibiyobyabwenge biba byarangije umuntu mu bice byose by'ubuzima bwe. Bitewe n'ikiyobyabwenge umuntu afata n'ubukana bwacyo kimwangiza ku kigero runaka. Natanga nk'urugero, hari indwara z'imitima, za kanseri z'amara, za kanseri z'imihogo, harimo n'indwara nyinshi zitandukanye zidakira, ndetse kugeza naho umuntu ashobora kuba ingumba cyangwa se ntabyare. Nubwo ingaruka ari nyinshi bwose ariko usanga umubare w'abakoresha ibiyobyabwenge ukiri hejuru. Ibitaro bivura indwara zo mu mutwe bya Ndera bigaragaza ko mu mwaka wa 2016 byakiriye abarwayi baremerewe n'ibiyobyabwenge bagera ku 2,804, naho muri 2017 byakira 1,962, abenshi muri bo kandi ari urubyiruko. Usibye ubuzima n'imibanire kandi ibiyobyabwenge binahungabanya ubukungu bw'igihugu muri rusange. Ibiyobyabwenge bihungabanya ubukungu. Wenda mbere yuko njya ku buvuzi nawoze mvuga ko birahenda. Za heroine ushobora gusanga umuntu atanywa yera amafaranga ari munsi y'ibihumbi 10 ayanywera ku munsi. Niza kokayine zo ziri hejuru. Hari n'imiti yo kwa muganga bakoresha nayo ibiciro biri hejuru. Yose abayiguza amafaranga. Nimba ukorera 500 bishobora kurangira ubikoresheje mu biyobyabwenge. Tugaruke kwa muganga rero. Amafaranga igihugu gitakaza kigura iyo miti yo kubafasha, cyubaka ayo masantere yo kubafasha, na amafaranga menshi cyane, kandi bo nta kindi bigeze binjiza. Indi ngaruka y'ibiyobyabwenge nuko intandaro y'ibindi byaha byinshi binahungabanya umutekano. Imibare itangwa n'urwego rw'ubutabera mu Rwanda igaragaza ko mu mwaka wa 2016-17 abantu 2,932 bahamijwe n'inkiko ibyaha bifitanye isano n'ibiyobyabwenge, naho mu mwaka wa 2017-18 umubare warazamutse ugera ku bantu 3,418. Uhamwe n'icyaha cyo gukwirakwiza ibiyobyabwenge ashobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 20 na 25 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda hagati ya miliyoni 15 na 20, mu gihe ushora abana mu biyobyabwenge we ahanishwa gufungwa burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ari hagati ya miliyoni 30 na 50. Jean Damascene Manishimwe, i Kigali.